Pozdravljeni v mojem novem videu. Jaz sem Anej in danes je z mano Charlie Pencil Game. Rabite en takšen list, lahko manjšega, lahko večjega, meni je vseeno. In to tak, rabite take svinčnike. Jaz bom samo naslonil tukaj. Takle. Mogoče se zdaj ne bo tako dobro videlo, ampak samo da jaz tako nastavim. Okej. Very good, vidite, tako mora biti. In gremo zdaj, ne. Najdel sem in tudi eno ful scary muziko, prav zato. In ja, res scary je. O, šajse. Gremo zdaj. Charlie, are you here? Charlie, are you here? What the fuck is the fuck? Oh my god. Malo dobra muzika. Okej, kaj je bilo to? What the fuck is this? Oh my god. Okej, malo scary. Čakajte, da bom dal. Gleda, da muzika pomaga. Zdaj bom dal samo na pauzo, pa se vrnem čez. Takoj. Evo in smo nazaj. Če mi vi niste verjeli, jaz sem čisto sam v sobi. Čisto sam. Vidite, lahko vam pokažem. Jo, zdaj sem skoraj padel. Ničesar ni. Tu je želvica, ki glihar hoče vun. Vidite, ničesar ni v moji sobi. Samo jaz, papir pa računalnik. Nič druga. Pa kitara, 2 kitari. Nič druga. Čisto nič. Ja, tukaj da navode misli, da kdo kaj piha ali pa kaj. Ali pa da kdo ima kaj ventilator. Gremo začetka, ne. Charlie, are you killing me? What the fuck is this? Okej. Kaj je to? What the fuck? No, call me. Okay, oh fuck, zakaj tako What the fuck is... No, call me. What the fuck is this? Vidite, sam v sobi. Nič ni. Niti tu, da bi bil kdo kaj noter. Tu je edino želva, nič druga. Pa jaz, pa kitara, pa vi mogoče. Nič. What the fuck is this? Okej, malo je scary. Okej, zakaj svinčnik jaz premaknen? Okej, zakaj je v križu premaknen? Okej, to je malo scary. Okej. Igro še enkrat. Oh fuck, mene je tak straš. Oh my god. Charlie, can you play me? What the fuck is this? What the fuck? What the fuck is this, je to? Okej. Kdo je to? What the fuck, nekdo je pod poslo. What the fuck is this? Okej, nekdo je pod poslo. Ali je Charlie ali pa nekaj. What the fuck, mene je tak strah. What the fuck?
Ne vem, če je kdo, ne ni. Fuck is the fuck? Ok, kaj se tam samo premaknila, se sama meni zdela. What the fuck is this? Ok, kaj je to? What the fuck is this? Kaj je to? Ok, kdo je tu? Nobenga ni. Nobenga. Ok, se vrnim, ko bo vse v redu. Evo, in jaz si prišla nazaj. Ful je bilo scary. Ful. Zdaj sem si zmislila eno. Charlie, are you asleep in my bed? Ok. Charlie, are you asleep in my bed? Ok. To ne vem. Charlie, čakaj. Charlie, are you asleep in my bed? What the fuck is this? What? Oh my god. What the fuck is this? To je res. Ok, kaj se je tu nekaj vdarilo? Je kdo? What the fuck? Ujebem. Oh my god.